Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Yashadri. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasir Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya Talallahu Murabbi Syawafiyah. Al-Fatihah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اتبعنا بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصر الدنيا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa madana bi asrarih wa ada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan man utai sabana wong qala ngucap kang maca sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lam yasbiq mangko orang disi iya ing la ilaha illallah apa amalun amal oleh mengkolan ora tetep maha serta la ilaha illallah apa khati'atun apa keluputan. Jadi kisah menerangkan tentang kalimat zikir, yaitu zikir lawan nganggo kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir. Jadi jelasna nek sapa wong maca ping 10 setiap maca ping 10 iku kaya dene seseorang sing memerdekakan 4 orang budak saking putrane Bani Ismail. Terus kemudian nek ana seseorang sing membaca 100 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir setiap harinya, maka itu membandingi daripada 10 budak. Terus kemudian akan dicatat ning catatan amale orang tersebut yaitu 100 kali kebaikan. Ya ora dicatat tok melainkan juga kesalahan wong iku mau sebanyak 100 ya dan lebur dari Gusti Allah. Bahkan lahu hirzan minasyaitan. Terus ketika orang tersebut membaca pada pagi hari, maka ia akan dijaga oleh Gusti Allah sampai sore hari. Begitu juga sampai sebaliknya. Nek macane bendina esok sore, ya insya Allah dijaga Gusti Allah terus. Wa qala alaihi salatu wassalam la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lam yasbiqha amalan wa la yabqa ma'aha khati'atun. Terus dari Nabi malih sing sawane wong kok maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, maka tidak ada amal yang akan mendahului bacaan zikir tersebut
Maksudnya dalam segi diterimane kalih Gusti Allah kecuali bacaan iku mau sing dhisik diterima Gusti Allah dhisik. Oleh bapak ma khati'atan dan kesalahan Allah tersebut dan hapus dengan Gusti Allah. Wa min afdali anwa'i dzikri lan iku saking luwih utamane warna zikir. Wa isma'yalan luwih ngumpulaken anwa. Qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar utawi maca kalimat zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Termasuk sebagian dari macam-macam zikir yaitu kumpulan-kumpulan zikir. Luweh utamane zikir dari zikir yang lain yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku macam-macam zikir satu kumpulan yang lebih utama dibaca ketika awak dhewe milih antara zikir-zikir yang lain. Bahkan warada anhu alaihi wasallam dan ini telah dijelaskan saking Kanjeng Nabi annaha khairul kalami wa ahabbuhu ilallah ta'ala. Bahasanya kalimat subhanallah alhamdulillah, pembacaan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu diterangkan Nabi yaitu khairul kalam, sebaik-baiknya ucapan zikir wa ahabbu ilallah ta'ala dan Gusti Allah lebih demen, lebih menyukai kalimat tersebut. Jadi utamane kalimat zikir 4 kalimat itu mau. Wa qala alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.